ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg gare ga tse dingwe mo kgasong eno Auta mmogo le Khosatu tsa re moporesidente Cyril Ramaphosa o tshwanetse go tlhotla kabinete ya gagwe ka bonako. Badiredi-kopo ba lefatshe la Matebeleng kwa Brits kwa bokone bophirima ba kopile kopano ya tshoganyetso le masepala wa Madibeng. Madume ba gaetsho. Buruni jo go bona gore a dituelo tsa ditokololo tsa kabinete ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa di tsamaisana le maemo a tsona a botshelo bo tlhoka go dirwa ka bonako. Se ke go ya ka mokgatlho wa baagi Auta ga mmogo le Federation ya badiri Khosatu. Mekgatlho ka bobedi ya re moporesidente Ramaphosa o tshwanetse go tlhotla kabinete ya gagwe ka bonako. Fane a tsibogela puo e ka ga seemo sa bosetšhaba ka 2018, Cyril Ramaphosa o itsisitse maikelelo a gagwe a gore go dirwe boruni jwa go tlhatlhoba gore a maemo a botshelo a ditona le batlatsa ditona a tsamaelana le dituelo tsa bone. Mme ga go ise go nne le nko e tswang le mina le go fitla ga jana. Ramaphosa a re o ne a letetse pele go utlwa go tswa go komishene ya ga Zondo eo a e tsibogetseng mo bekeng tse pedi tse di fetileng. As recommended by the Commission, lifestyle audits for the President, Deputy President, Ministers and Deputy Ministers is being managed by the Director General in the Presidency and undertaken by an independent external service provider. Le fa go le jalo Auta le Khosatu ya re le fa boruni jwa go tlhatlhoba gore a maemo a mongwe a botshelo a tsamaelana le tuelo ya gagwe bo le botlhokwa mo ntweng kgatlhanong le bosenyi ga go ise go itshupe sentle gore ke gore Ramaphosa a tsere sebaka go diragatsa seno. Bobedi jono bo pega gore fa boruni jono bo ka simolola kwa godimo se se tla romela molaetsa o matla. We believe that they should happen properly, they should happen as quickly as possible without rushing the job, and they should happen every year or every 2 years with people in positions of power. Make it public, because that's how you're going to start changing the culture, because the police can only do so much locally, just want to start shifting the culture. Go nnile le boikuelo jwa gore boruni jwa kabinete bo dirwe ke setheo se se ikemetseng kgotsa lephata la puso la tshireletso SIU kgotsa SARS. Ga jana boruni jwa batsamaisi bagolo mo mafapheng a puso le ditheo bo wela ka fa tlase ga lefapha la ditirelo le tsamaiso ya setšhaba. Fane a bodiwa gore boruni jono bo tlile go diragadiwa le mo go Ramaphosa le kabinete ya gagwe. Kantoro ya moporesidente e rile e tla tsibogela potso eo mo bekeng e tlang. Mokwaledi kakaretso wa ditšhabakopano Antonio Guterres o ikuetse gore tumelano ya semmuso gare ga dinaga tse di humileng le tse di humanegileng e tlhaganeditse go fetolela mokgwa wa gajana wa energy go ya go o phepa. O buile se kwa ditherisanong tse di ka ga go fetoga ga gangwe le gape ga tlelaemete tseo di tshwaretsweng kwa Egypt. Moporesidente Cyril Ramaphosa ke ena imetseng Afrika Borwa kwa kopanong eo. Elenya ga baetapele ba lefase ba itemogetse tiragalo ya go kusha bohloko ka Pakistan, dikontinente tša Afrika, dinaga mabapi tša Europa le Amerika. Ditiragalo tšeo ka moka le ditšhitišo ke tšeo e swanelago ke go ba maetemogelo go ba thuto go lefase ka bophara. Kopano ya COP27 e tla hlohloletša gape dinaga tšeo di setšego di hlabologile go matlafatša maikemišetšo a tšona a go fana ka $100 bilione tše lekgolo ka ngwaga go fediša mathata a phetogo ya leratadima. We have sensed over this year specifically a change in the positions of delegations that had reservations. I think this has come about because of the momentum that has been created since Paris, since Glasgow, and the need to maintain that momentum and the recognition that can only be done if there is a sense of equity and confidence and trust among all the parties. When we look at where we were a few weeks ago, where the discussion was whether or not loss and damage would even be on the agenda, and the fact that it has been adopted as an agenda item demonstrates progress and parties taking a mature and constructive attitude towards this. Afrika Borwa e emetše ke mopresidente Cyril Ramaphosa yeo a itilego pele dikemedi tša Afrika Borwa. Heavy negative impact on livelihoods.
The best answer to that is massive investment in renewable energy. Go le bjalo e repeta e re ya go bea shedi ya yona go fetola mathata a yona a energy a batlo go thuša bahloki go hlabologa lefapeng la ikonomi ka go fediša mathata a phetogo ya leratadima. Khabagare baagi ba Kapa Bokone ba re go tshwanetse ga rutiwa batho thata ka ga phetogo ya tlelaemete gore e re ama jang le gore e ka fokodiwa jang jaaka fa kopano ya COP27 e tsweletse ga jana kwa Egepeta bontsi jwa re le mororo bana le solofelo ya gore ba eteledipele ba lefatshe ba tlatla ka tharabololo ya leruri ba re diphetogo tse dinnye tse di dirilweng ke baagi le tsona di tla dira pharologano. Province ya Kapa Bokone ke engwe ya tseo di amilweng ke go fetoga ga gangwe le gape ga tlelaemete mo go maswe. I think people should start taking it more seriously. Like we should start with small children. Like I think if they grow up thinking that this is important, I should not do this, we should not do this, then it could change. Like the next generation could change things. We as the people are the effect and the cause of global warming, and I think our leaders can spend more on changing this. I think what leaders can do is to come with a protocol or agreement. Let me say world leaders to come with a protocol or an agreement to lessen the emission of gases in the atmosphere. Dikgang di a tswelela. Badira dikopo ba lefatshe la Matebeleng kwa Brest kwa Bokone Bophirima ba kopile kopano ya tshoganyetso le masepala wa Madibeng tebang le kopo ya lefatshe e sa leng dirilwe dingwaga di le 20 tse di fetileng. Baagi ba tlhotse ba dira ditshupetso kwa ntlenyana ga dikantoro tsa masepala. Badira dikopo ba re ba sale ba simolotse leeto leno fa puso e gwetla baagi ka merero ya mafatshe ka 1995 ka la ga go tswelo pele. Modirakopo yono a re lenaane leno le ngodiela thata. He is reluctant to give, and why they are reluctant to give the land back, it is because of some other minerals around here in Madibeng, because individual, which we don't even know who are those individuals, are benefiting either through royalties or whatever. Ba gwanti ba re masepala o itshetse moruto tsididi fa o laelwa go golola dikarolo tseo di reboletsweng baagi. Ke thomile tsamela lefatshe la Matebele ke le 52 years gona ba nong ke na le 70 ya kgonagala ntse re kopa ya kgonagala. Masepala wa re o tsaya maikarabelo ka seno. Our municipality is one of the municipalities that is rated to have failed to perform. So this is an assessment of failure to perform. I mean, one of their demands is that you've got to actually give back the land that has been properly brought back in terms of the claim they submitted. And on our part, we did not honor that particular arrangement. So we are bound anyway to respond properly to that demand, which we have not done for a number of years. Maimane a re batlile go buisana le badira dikopo le makala mangwe mo nakong e sa fediseng pelo. Molemo wa motho SABC News, Brett. Badiredi puso ba o ileng ditokololo tsa nehau ba tlhotse ba ngodiega ka nako ya dijo tsa motshegare gore ralala naga. Mekgatlo e dirile matshosetsi ya gore e tlangala ditiro fa puso e sa fetole thebolelo ya yona ya koketso ya dituelo ya diperesente di le 3. Mekgatlo e batla kokeletso ya diperesente di le 10. Maloko a Khosatu ao a direlang puso a ne a tshwere ditshupetso mo puleng. Ba ne ba dirisa nako ya bona ya dijo tsa motshegare go dira ditshupetso kwa SASSA Document Warehouse mo Johannesburg. These are part of the ongoing pickets which are happening across all provinces, across the country, wherein members of different unions and federations are expressing their views about the enforced 3% that government wants to impose on workers. Ditshupetso tseno tsa nako ya dijo tsa motshegare di tshwerwe naga ka bophara, mme badiri ba tsweletse go ikwela go puso go busetsa morago tshwetso ya yona ya go ba okeletsa dituelo ka dipersente tse 3 le go ba neela motlhatlhoso wa tuelo e kwa godimo ga dipersente tse 10 tsa inflation. The main issue is only salary. If government they can give the workers 10%, no stress.
Badiredipuso ba e leng maloko a Nehau ba ba neng ba dira ditshupetso kwa SASSA Document Warehouse ba re ba tsweletsa ditshupetso go fitlhela ditopo tsa bona di diragadiwa, mme puso e santse e eme go diphesente di le 3 tseo di sa amogelwang. They need to come up with at least 7% because right now petrol price is way too high, food, everything is too expensive. Badiri ba biditse badiredipuso ba mekgatlho e mengwe gore le bona ba tseye karolo mo ditshupetsong le go bontsha fa ba le seopo sengwe. Freddy Sonakile wa Democratic Alliance kwa Northwest o kgadile puso ka go dirisa diranta di le 780 go reka dikaraki tsa ditonki go nna dipalangwa tsa baagi ba metse ya Dibono le Manawana. Mokhuduthamaga wa dipalangwa ko Bokone Bophirima Selo Lehari wa betse baagi ba le 20 ba bontsi jwa bona e leng basadi dikaraki tseno kwa moletlong wa lefapha la gagwe kwa Mahikeng. Sonakile o kaile seno e le kgato ya go retelelwa ga puso ke go tla ka maano a tlhabololo ya baagi. Go tsela kganyeno kwa pele re buisana le o shebeng Konyaditse yo e leng sebueledi sa lefapha la dipalangwa kwa Northwest. Re Konyaditse ra go amogela. Ke a leboga kaitsedi. Kwa tshimologong fela re Konyaditse a baamogedi ba dikaraki tseno ba newa le ditonki. Fa ile gore ba di newa ba newa di le kae jaanong fa di ka swa kgotsa tsa utsiwa a lo ya go banela tse dingwe. Lefapha le batlile fela dikaraki go ya ka leano la bosetšhaba la tlhabololo ya dipalangwa tsa metsemagae bogolosegolo dikgaolo tsa metsemagae tse e leng gore o fitlhele go sena ditsela tse di tsamaegang, mme lefapha le rebolase le rebotse jalo dikaraki jaaka o tlhalositse di le 20 tse e leng gore di abetse baagi ba metsemagae o setse mo buile ka yone, mme bontsi ba baagi bao ke ba e leng gore ba se ba na le ditonki tsa bone ba ne ba na le dikaraki tsa bone, mme bontsi ba dikaraki tsa bone di se mo seemong se se dirisegang sentle. Ke ka mo e leng gore lefapha le thusitse baagi bao ka go ba abela dikaraki tseo. Se motho o ka se tlhalosang gape ke gore ga e se la ntlha go nna le thebolo ya go nna jalo jaaka ke tlhalositse gonne e le karolo ya leano la bosetšhaba la go ka thusa jalo baagi ba metsemagae. Jaaka o sa tswa go utlwa re Konyaditse di kwa Northwest e nyatsa thata kgato ya lona ebile ba e ka jaaka ile go tlhoka lenane le le siameng la go tlhabolola baagi. Lo tsibogela jang seno lo le lefapha? Puso e dira ka tsotlhe tse nang le tsone go ka netefatsa fa ile gore e thusa baagi ba dikgaolo tse di farologaneng e ka nna ba ditoropo ka ditlhokego tsa bone. Ditlhokego tsa baagi ba metsemagae bontsi ba bone ke ba e leng gore jaaka re setse re bua mo pakeng e re bua jalo ka dipalangwa ke ba e leng gore ba dirisa dipalangwa tsa go tshwana le diphologolo, mme go ba abela dikaraki tse ke karolo ya leano la bosetšhaba le jaaka ke tlhalositse le e leng gore ke la metsemagae mo karolong ya se se bidiwang non-motorized transport kgotsa non-motorized vehicles, mme leano le batho ba e leng gore ba le kgala ba tshwanna ke gore fa nako le nako fa puso e tla ka manaane a ntseng jana mongwe le mongwe wa maAforika Borwa o nna le tshone ya go ka tshwaela mo manaaneng a go nna jalo. Jaanong puso e tlile ka lenaane le, mme jaaka ke tlhalositse ga e se la ntlha puso ya ba dikaraki tsa go nna jalo se re dirile jalo mo nakong e fetileng, mme jaaka go fitlhela le go nna le phetolo ya lenaane le la bosetšhaba go tlwa ka lenaane leo le farologaneng. Puso e santse e tla tswelela go ka thusa batho ba bangwe ba e leng gore ba tlhoka thuso ya go nna jalo ba e leng gore ke baamogedi. Ke sa go tsene ganong mo pegelong e le rebotseng lo bigile fa lo dirisitse diranta di le 780 karaki ile nngwe e tsamaela go diranta tse di magareng ga R32 le R45 ebile lo bega fa ya karetsa 3-year maintenance plan. E ka ya eng maintenance plan eo? Se tlhalosagang mo kganyeng o sa tswang go bua ka ke gore tumalano sa ntlha ke tlhalosa jana gore ba kopi ba ditirelo ba regodi ba ditirelo ba kopileng go dira tiro e bana ba le 10, mme ga sala morago melao yotlhe ya puso kgotsa supply chain management processes e rile fa sna e sala morago yo o fentseng thebolo e ke moagi wa selegae wa motse o bidiwang Lonely Park ka mo Mafikeng o na thapile batho ba selegae ebile ba le babedi ba di palangwa tse ke ba bangwe ba neng ba di dira. Jaanong se o se bitsa maintenance plan
ke se ileng gore fa karaki e mo sebakeng sa dingwaga di le tharo e ka robega kgotsa ga pateletsega gore e siamisiwe ka mokgwa mongwe motlamedi yo wa ditirelo yo o fentseng kontraka e o tla baakanya kgotsa o tla dire dipaakanyo tseo ntle le go duedisa mongwe wa karaki eo se sengwe se e leng gore motho o se gatelele ke gore melao yotlhe e tsamaisang kontraka e ke melao e leng gore e gone e tsamaisana jalo le supply chain management processes ka jalo mo go fitlheleleng dipalangwa tse kgotsa tsone dikaraki tse ga gona sepe se e leng gore lefapha le se dirile se e leng gore se ntse thulana le molao re lebogetse nako ya gago rekong ya ditse le ka mosopetsedi mogaiso yo e ne le sebueledisa lefapha la dipalangwa o shebeng kong ya ditse gantsi jana re go boditse potso gore di kwa Northwest e kgadile thata lefapha la dipalangwa ka go reka dikaraki tse ditonki di le 20 ka tlhwatlhwa e gareng ga 32,000 le 45,000 e le nngwe lefapha la re se ke go imolola mathata a dipalangwa a baamogedi ba dikaraki ba itemogelang ona wena o bona jang kgato eno mme o tsibogile jana mo Facebook le Twitter Stobaki Tenei a re se ke thogako mo setšhabeng dingwaga di le 28 re le mo boipusong mme go direga se ke matlhabisa ditlhong Mogele Tlhapane a re ke dumelana le DA seno ga se kakanyo e ntle go tswa go lefapha le gona dikaraki tse ditonki ga nkitla di tsamaya fa pula ena Phumulo Montšhe a re ke tsela nngwe ya go ja madi a setšhaba ga gona karaki e jang madi a kana madi a go buang ka one a ka reka koloi e tlhwatlhwa tlase ke fela gore ba ingokela batlhophi go ne go iwa ditlhophong tlaleletso wa bofelo Mphomokwena a re se ga e se kgato e ntle ke tshenyo ya madi le go sotla batho puso ya Northwest e ka boetsere madi ao ya tlhabolola metse magae a tletse mo profenseng go na le ditlhokego tse dintsi e seng ditonki ga re tlhoke ditonki Mogaiso gopola kgaso yone dikgang o ka ifitlhela mo YouTube ka SABC Ditaba_dikgang mme o subscribe le mo Twitter teng ka Ditaba_dikgang fa tsebe ya rona Facebook e le Ditaba_dikgang_. Tsamaitsibeng ano di le kalo jaanong re sutela boinelo mo lebimang ka ponele pele mamba bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang robadiwang ke leboga Seitebaleng ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella naga ka bophara e tla nna le gone go itemogela masarasarana a pula re lebella ko karolong ya Pretoria Free State e tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 80 re lebella ko karolong ya Bokone Bophirima le teng go tla nna le pula diperesente di le 60 ka moso le teng dipula di nna le gone go tswelela mo botlhaba jwa naga fa re lebella ko karolong ya Limpopo le Free State le teng pula e tla nna ya digrata di le 80 mme ba maemo a bosa ba nna gone go re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Gauteng Pretoria Bokone Bophirima le karolong ya Polokwane le pula e matla mo karolong ya Eastern Cape ka moso le teng fa re lebelela gape mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go na le dipula tsa matla ka dibe le pula e matla go rarela karolo ya Limpopo re lebele di temperature tsa rona Gauteng e lebega itekanetse thata go tla nna le gone go nna tsiditsana mo profenseng mme re lebelle ka moso mo profenseng ya Limpopo le teng go na le masarasarana pula Polokwane ka digata di le 14 go ya go di le 22 mo Kopane ka digata di le 14 go ya go di le 25 mo Thapameng province ya Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le pula Mbombela ka digata di le 15 go ya go di le 26 Carolina ka digata di le 13 go ya go di le 19 lebella province ya KwaZulu-Natal le teng go tla nna le masarasarane fa re lebella Pietermaritzburg ka digata di le 18 go ya go di le 23 Durban ka digata di le 20 go ya go di le 24 lebella province ya Eastern Cape le teng mo provinceng go tla nna le pula fa re lebella Eqonce ka digata di le 15 go ya go di le 21 East London ka digata di le 17 go ya go di le 21 province ya Western Cape le teng go tla nna le gone go itekanela mo provinceng fa re lebella Beaufort West ka digata di le 15 go ya go di le 29 mo Thapameng lebella province ya Northern Cape le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le pula Upington e tla nna mogote thata mo Thapameng ka digata di le 30
33 Carnival le teng go tla nna le gone go nna mogote mo Thapameng province ya Free State le teng mo provinceng go tla nna le masarasarana a pula fa re lebella Bloemfontein ka digata di le 12 go ya go di le 22 re bela Bethlehem ka digata di le 11 go ya go di le 19 province ya Bokone Bophirima le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le masarasarana a pula thata fa re lebella ko Ottosdal ka digata di le 13 go ya go di le 23 fa re lebella ko Swaziland ka digata di le 15 go ya go di le 23 mogaetsi maemo a bosa fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.